1 एप्रिल 2024 ni salo khumulung 71 CRPF battalion ni khoroksa sini tiprasa Harijan Jamatia bo retire ongkhorkha hai khlai tiprasa sengkrak bodol sangthangui bono lamsok laikha bo retire phaikha hanai khatung khaja khaigui lamsogui khumtang malarok somsolaigai bono lamsok laikha nauni thangpro kaham korongkhe thangmani kaham korongno kipil phaipikha hanai blaikhe tongthokjagui salaikha যতনো খুলুমখা তৈ চিবাই খানি খরাং channel ang haino hai samung jamatia tini sini sengkrak budolni khoroksa adong pura bharat no control khaigui seba khai phaimani sini hano tabok bo retire nai phailaha retire nai phaimani yagulo bo tomatong boni bukhago plan bom hayo wanso bono kihisa bo bai kok salayana pilaskang khulumkha dano acha da nung tole tak retire phala bo jaga go nang duty rok khai phaikha busuk bosor duty khai phaikha bono kisa sagra ang 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2003 voting man oro Norsinghor 42 battalion oni thangai khatkati tu jaga oro Dimapura training yang training 2003 ni March 24 tarik training ngani 2004 ro ani out passing do oni terka ani jen ke 35 do posting thanga oro ni arai bosor tongui oro he asama sopega asam Jorhat Assam Jorhat 3 বছর tongui hai jen ke bo phirok thangpha Kashmir amo Srinagar oro besi ma tongui 9 mas dora ma tongui ka ani posting ha oro Lalgor West Bengal amo 50 battalion acha omon ni last posting na oro khomulungo amo na last posting acha te kaisa sungmani hingke busuk bosor total nang service khaikna abo 21 বছর 40 দিন ta nang retire phaila ha age tole desh seba khai phaila desh seba khaimani sathe sathe jang chini family chini bwsabutui poribar bono bahaino jang seba khaini jora mana boni sathe sathe jang desh seba khaini jora mana tabok nang retire phaimani yagulo bobuti haini ni plan tong राजनीति go hanai omo haide plan tong eba kheba kaisa dormoni go tak retire phai pela bang hore omo haide gurigui mane brahmon omo hai ngande eba kheba somaj seba bom hai go nang tabo retire phaimani yagulo bom hai khaine hanai one shot tong ang to राजनीति ro to thaya go राजनीति ang thayon ni wasu ya no or ni ta dormo ro to ma thangnai ke kisa misa dormo ro to ma thangnai যখন amo সংসার আছে কথা ধর্ম যে কোনো কাছে তোমা খাইলে মানে কাইসা ধর্ম হঙ্গে তলে নরমাল বরক বহাইনে ধর্ম খাই হাইফানা কাইসা পোশাক নাগাই ধর্ম খাই মানে bo আলাদা পোশাক না তো সারো তো না তো ইয়া আই amo চিনি সমাজ নি amo খাইয়ে কাছে কিসা মিছা থানে থাকো খাই hingke সমাজ সেবালে বমতি হাইকে খাই নে নিনি উদ্যোগ তং না সমাজ সেবার খাইবানি তো উদ্যোগ রয়েছে নি সেংক্রাক বদল bo বহাইনে সমাজ সেবা না এ বনি হইতে কিসা amo সহযোগিতা খাই amo তো belai belai ke hambai hingke retire phaimani bagui joto baino kahamke tak jang samaj bai mililima tongmani haisibla retire phaimani yagulo age tole jang chini fuji ni lifestyle alada tak civil ni lifestyle alada bina tabok jang civil ni lifestyle no tuluk tuluk jang ma khainita boi ma krang laina hingke belai belai ke hambai dano acha dano nung bai kisa kok sanai da angkha Presiden sengkrak bodol ni hingke tabo sini takuk adong khoroksa sengkrak bodol ni na bo retire phaila ha bo haibu ma tongjak जोंखे जोंनि सेंग्रासा सेंग्राक बदल लिंगै जों जोंनि बदल एकरंजाक मोजां हरिचान्द जमातिया बुनि आमचाय हिंखे करबक कमरपुर तिनि पुरा बुनि 21 বছর 40 दिन bo service khaiui kaham korongkhe buni pura sorir safety khai kaham korongkhe toi thoi ta bo retire tini dino abo dongha ta bono buni kemo 71 battalion CRP kumulungo nani bono receive khaioni chung khai sok khaijak
detak जों bono tlangwi tangsinai boni amsai luku ni bwskango जों bono luku taku buku ba boni poribaro जों roisinai boni bangsi nani faimani aswngani hambai. Acha te kisa da no masung pisnai tabo yang sini da okra bo retire phaile ha seng krak bodolo busuk jati chuba chuk ma thau ma tongjak bahaibo Chuba chu bono to जों kak share khailai ya samungo ta samungo जों oro thangwi जों bono ba salai masinai जों samung tamani to जों wasugui samung tamani ba kukugo samung tamai to agogui tongo tak जों bono oro jaga no thangbono जों salainai kau to share khaimani ya bono. सर आपसे पहला रैंक और नाम थोड़ा जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है ASI GD मुकुट तमुली। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। तो ये हमारा जमा किया है, हमारा सब ज़्यादा मतलब परेशान नहीं, फिर भी मतलब कैसा है वो? बहुत अच्छा ड्यूटी किया है। और जो सीआरपी में जो बहुत अच्छा ड्यूटी करके जा रहा है पेंशन 21 साल 40 दिन नौकरी करके जा रहा है, तो बहुत अच्छा था यहाँ पे मिला था हमको। कैसा लगा उसने अभी पेंशन निकला है आप लोग का इधर ही से कैंप से पेंशन जाने पर जैसे हमारा बीच में जा रहा है तो दुख तो लगने दुख तो होता ही है। ठीक है। अभी आपने कितना साल सर्विस किया? मेरा अभी 30 साल सर्विस रनिंग है। 30 साल। आपने भी कभी जाना ही होगा रिटायर, तो आपका क्या प्लान है? आप रिटायर जाने के बाद आप क्या करना चाहते हैं? हम तो रिटायर करने के बाद प्लान तो अभी बनाया नहीं है। मैं तो मतलब फुल पेंशन जा रहा हूँ। मैं 2 साल नौकरी मारा दी है। 2 साल के बाद मैं फुल पेंशन जा रहा हूँ। प्लान तो अभी बनाया नहीं है जाके। तो अभी जो हमारा भाई जो रिटायर आया उसको क्या सलाह देना चाहता है? पेंशन जाने के बाद क्या करना चाहिए? क्या जो नहीं हमने करना पूछ रहा था जो अभी तो बोला बोला रबर का खेती बोल रहे हैं। तो रबर का खेती बोला कि बहुत मेरी है यहाँ पे रबर का खेती का, वही बोला हमने बात कर रहा था उसी का ही। तो बोला अच्छा है रबर का खेती के बढ़िया काम करते रहना। चाहिए? धन्यवाद सर। थैंक यू।